Birla State into English School adung along angtan pen kiwang kichi ki BSO tum kidu kipathir Japan kebori. Karbenglong pen ki Lucifer Phansi MP ka cha doiduna joksi Karbenglong abang ki vir rang apor nang le rok lopusi kursing timung pen ki jongdun. Khat long putha drakia hormu kenep thu. Kardom pini prime time birta long pen elisang pi marvelous rong pharpi. Nonarju iktha birta ang ton pen. Karbenglong district happy di phurong supialong pang thek the ang tan pen kewang kichi aradatum nang pleng set si along longli nang chiraya sai klem bom tanglo. Bang sojok si Karbenglong along inglong aso phaya bangke nang jum bom lo. Lason si non malom di phu birla sen into English school adung ke do se khoring tia long le ke joy theklong lo amat thangnat kar jobe pin pen kido ke thakadim kachi kimjia phan kabor ipon bonda hamphanga song ma de all India Students Union TDP kongchun bang esarson disola pen arisang hotum thekdun long se angtan pen kewang atuma phan kar jupater to sai claim pon lo bonda nitum ke long le hem phan thang kapachini ave lapen long le hem phu pen thang hukum long le pu pen ajok pang thek the ke che ke bia khaya tuma phan bang so dima long pen pachidam jui toilo julo nang tum ladak ko pina kam hansiwang ma pulo o ni tungi ladak ke biha be pana claim hansiwang ko sini tum ni phana thaklo la ko ni le arju thulo nang tum ladak biha be per claim hanwang bote nang tum ladak along le long nang ke dogena tu kumat permission men senang dulo pulo la ta nang thaklo ni tungi long le han phu na chini nei wang lo khali ma sini tum nang du kok lo peselang tum na chi thaklo ako ni le arju thulo komani nang kumana ka hang bang do ma pulo ta wi la sona tha council pen mate na tum administrative hin na ko pine na tum phan wang na tum ko nang le tum hin na pini order cho na ma plo enam de puselang tum thak la sini li lang tum han ba pini Karbenglong rat phai pachini kang tung ge ili tum pini dare la puson bang khai vui ga khai tung la da Karbenglong ke wang poli comment tu na din aprang akai pen selang le tum ke la da la son business nang claim wang bom lo la si pini sita me ili tum la da alang tum wang pen ili tum la da ba ni tum adino na homru re puson da tum pini pen tum business claim po do thi phang jang po mini sita me kopai milo posinili jungjung ben mala khapon lo athe people lo lang le tum non bang ke ni tum dak bang pen alang tum dak business claim mong le pu lang tum non ka chiroi pon lo bang so long le long pang thek ki chi ki be so tum long le long hem ka chi kim po birta long si tong se kot pen adima long an palidunu bang so hod long le hem pu se khoring ti pen ka che than pon ateng ke bang so long ki do nili phan thang ka pachini ave la se nili tala dak pen abang ke pache dam toilo pusi kherang ke theng no ning chi pon nang dilong le dilong le ani khan kaching wai ave no na lang le tum hala dak ki chagi phaning hang ma mate dak pen ki toi phan sining hang lo le ke toy nam po no kang kai bo za thi ta si yo la tra ka tum ta me phanam par de ke si la tum pen ta ching ki dam bo son ma ko ma le la po teng bo te yo la sam ching kai het so lam so bo to lo se pen thang a ka ne la tum ka ching ki ga ve pen aku ki biji pan tu ta ne ning hang he mo bang so long pen radatum kachini nang jia bangke longri long pada longli nang kichirai jia phan kichia so tum ihina sap si nang do bomlo lasima dule la puson theglong pusita me kelang chari dun pen kepang thegdun abangke kenang sot pusi AIS yo hin pen pachini pon news report Karbenglong live Kedamtang Amreng constituency long kapadopon CM pen radang bong chingki chithana mai long MP Horen Singh bia hin pen penang an APHL CMI phuje ai kathar phan ki putot mate ka sorsa padopon lo bang so puthak pini APHL C pangrum chun bang kursing timung methanga boha long pherang ke mai ke phapon Nijang Karbenglong Amreng constituency long kaching thor mai kapadopon mai long MP Horen Singh be pen radang no lam kaning je ke chok che puthak pini APHL C pangrum chun bang kursing timung a hin pen hawar ke hat ami thanga boha long Pirang kemai padupo. Nijang Karbenglong along Amreng constituency long kaching thor mai ke padupo na hut MP Horen Singh bia hin pen APHL CMI phu jai kathar phan Lucifer mate inut soitan pu karbo ka phutha lage ke chok chi thektik alam bangso phutha MP Horen Singh bia hin pen karbia khaya long dia chohang nang ji pusi kursing timung pen pirang kemai long ningji pon Inut MP kaningje nai alam kali pin selang li kaningje de rabangke ile tu ma khe fanisi therak me meson si chithai dam long lasi labang so alam angke nangli
Karbiang long arat karbia ke fanang li dia sohang nangi nang li nut MP puluti. Karbiang long ara tuma bangke non amat Lucifer phansi MP kachotoi dun rong ajoksi Karbiang long abangki virang rangapor nang le rok lo Lucifer ke MP ta cheplang thek la pen CM EM MEC pen danglok MLA ta cheplang thek pusi pherang ke mai long kursing timung pen ninjepon Lucifer aphansi Karbiang long arat ke MP kachotoi dun pen Karbia arat kivir siang ring nonanta thebom lo Lucifer ku gena tume chinlo kado ke isoitan Lucifer tumke MP da che parjam thek CM da che parjam thek EM da che parjam thek Minister da che parjam thek lapen EM da che parjam thek MEC da che parjam thek MLA kado ko dalam da che parjam thek lasi Lucifer pur soitan kang tang nai kang sak nai Karbiang long ke National Political Party Congress lapen BJP atunge Lucifer aja kompensi non puta election kisi pahai. Kilik hai happy na tung parliament along Ludon long jima lapen Karbiang long Autonomous Council pen danglok Assembly long Ludon long jima jongsi Ludon long pulote APHLC asong hen pen abangke ningka ni siang bongsi hemprek wan det poputa kursing timung pen lamthei chepaklang dun Election hai happy na tung parliament long Ludon long ima Election a happy na tum assembly long ludun loima election a happy na tum council long ludun loima te jong si ludong plutang te APSLC pen hemprek wan depo ningkan siang bom nitum han jong si assembly parliament na pen council long na paludun long plutang te ningkan siang bom nitum autonomous state wan depo lakini tunang tum han lamchak ng pilapen 100% ng tum han guarantee ng pinlo non kamatapur phan hemprek ki PG pu apor hut kupia potsi Karbiang Autonomous Council kachari ke thigi dingatum amek jangdun joy loputa kursing timung pen pherangkia mailong arjupo lasi Karbiang long ki APHLC mate jai kathar hai hetik ke hemprek wan thega bang ave loputa kursing timung pen ninjipon alang han ke Lucifer alam le paning je toy gele ke non kamatapur han state ki pi popot nitum hanta prabjin pen article 244A Indian Constitution along Article 244A 6 Schedule Paragraph 20 teng pen non amat autonomous state parjap sirak nang pupu bang selang tu parliament lam thining je do nai polo sita piniani bangke lam the sita ning je don hai he lahelo mai tu mai pi lahelo mai tu ma MLA a minister atum lason si Karbia khe tumke non puta por pana hobdon bomlu kilu keloma phan ke pahai ponalle ke lahelo lasi moheta ni lipulo Karbiang long ke jai kathar sar hai hetik ke autonomous te talong un hemprek ta wan thek thepus bangke habar ke hat pen harsing rongpi Karbiang long live Assam Sarkar pen drugs ke pavirja phan semi ketang dera jok kedam tangan ningkan pen Assam angkang prek jama dimalong anta drugs ke nep kiri ka kuruga sai do de sang se pen claim ponsi ongdunga drugs nep pon long lo la so teng pen Karbiang long police atumta do de sang se pin pen pining suri hini ra ingkoi ra ke thomaninkan dilai bogajan ki ongdunga drugs nep pon long bom lo la son thotsi pinile thota khatia long gram pharoke thomra trokke bra ke thomra tokbor isi Ratroxi ahiruin Neponlong lopusi bukajan SDPO John Das APS pen pachini pon Khatkhati police station angkang National Highway home kebra sirkep Khatkhati Durga Mandira kidam Adam Prolong SDPO Khatkhati police C20 battalion CRPF atum chelangsi kirika kurung duna sai dengponlo bangsohut pinyanar lopor phai krihinira minute keba pormalom ihum AS01 AA 3848 Dimapur nga thupen kibang bom Swift Desire akelogalo ka kurug duna hut sabuna home pen ke thabve ka home inko ranar kep heroin longpon lo la solong ka chirab dun Sabir Ahmed artaningkan thomke brahinia phan nep ingnang pon lo keneb long che gai heroin hithia long kuti hinian bakanam duji la pen la so keneb long pop la ke si joy pen birta long se police atum pen kachirok tok pen ke ton ke lang pen ajoksi nepon long lo pusi SDPO John Das APS pen Phirang ke phan pachini pon
Bukajan pen anan terang Karbiang Long live. Karbiang Long laki 6 schedule along ri la siladak ronga saratum bisar kidar pendang lok me thanga jakong do pupen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang cingki chithana teng pensi piniar ni bangso ronga saraphan ke hokalo along pajir pon long lo. Bon ta Karbiang Long pen West Karbiang Long adang pia long bangso Karbiang Long Autonomous Council pen ronga sar ke hokalo kachatang te dolang. Bangso putak pini Karbi lameda maya sai hemalong Karbi ronga saramaya hin pen phirangke mai padupon. Ronga saratuma phan chong maya lo mate ronga saraphan ke hokalo non malom rongalong ron pon bom lo. Bonta ke ongdung ronga saratum la so chong maya lo phan pharuang bong pen phan phoke bansi longchot lang pusi pini di phukar bilameda maya sai hemalong kapadupon phirangke maya long kangni pona hut Karbi ronga saramai lamthe chipak lang pon. Lasi ronga saraphan ke hokalo thangna dalam kapa ong e pin pen chikloi jonang bong kiron kapachitang e japhan Karbiang Autonomous Council along banging koirat strong elected MSC phan KRA TDP amai phu Dharmo Singh teron pen tongchun bang rupen hanse tumpen bang so pherang ke mai long kachuning ri padopo Bidang tang Oktober 21 hari Tarlang Solo Karbi Dikul Kulong CM Tuliram Long Kang Alang Li Aning kini pen di tom ada appointment ang panggil di pang ceng lo pang ceng det pen non an ciklo jon ni kasus silo jo wal kisi tabe pedangan na konsensi long mangke appointment non anta kili dola KPP dolang lo si kili lepin konsensi as MSC atum Karbi rong sartum han la bangso appointment ke rong seragi pansi pini dang bangso dang pini amai pen la bangso media pen pini sini lo MSC akai tumhan pini konsensi ti dang MSC akai tumhan tu sini lo la pen CM Tuliram rong doktor Tuliram rong kang patalang tumhan tu sini lo dia la bangso appointment ahok hang dili tumhan ang pajir serap la dili tumhan bangso Karbi traditional village court abu thangli tu ke practice long je phan jakong si long je phan dili tumhan kit ahok hak tu tang teni tumhan ang piseram ye pansi pini dili tum Karbi rong sana me kiri pe in pen cingru mamai pini dolo dupon do dan pen la sinang tumhan pini media in pen apa sini lo Karbi ronga saramai tu jury members la pen vice chairman bang phukang vai nang jita dola bonta la solo kiron kachatang et ida jok ang hoi kang vai japhan kisung do tasi prabjin pen la solo kiron kapachatang et japhan chuning ri padopon itu ningkan sek amai duji la bangke itu hiripu tarik krisi ket la pen krisi sini lidong peduji ala bang sorni Karbi ronga saratum to an sita mela bang sorni sujun suku ada masar kartap Karbi sita de ala bang sorni tarik ket la pen tarik krisi ani bang do depin ra ilitum la Karbi ronga sara kamlo lata isi ningkan sek amai lo je hoksi la bang sorni joy ke joy wan pen ala bang sorni pachun je pat do Karbiang Long adang pi Karbi ronga saratum ada ilitum ini bang sorni ini pen ang itu media atau hin hoi pen ang tumhan ang itu han chuning tarik krimilo Karbi ronga saramai ningkan segamai bisitame non ke bangji theripo cheklo ni phai kepe ni phai krisian arni nilip chukki hola hawarlo padopon lasi bangso hod ronga sar do an ka chitong dun edje phansitame pherangke amaya longpen ka chuning ri padopon News report long sudaring ti Karbiang Long live Tang de pini prime time berta bangke lapan se kang tonik lo domi thakme kardom